Jao, Lajla, eno ga, Lajla. Daj mi vrlo šiške, kako izgleda? Niš, vada zbog tebe dalje se. Kako izgleda? Pa nije on svak šiške dobro, kako izgleda? Šminka, kako izgleda? Evo, svaki su super. Eto, šuti, moj se ogledaj. Filmaj. A zašto me ne želi? Pa prelijepa sam. Šta više hoće? Zato što ga ne zanima. Ne zanimaš ga. Zanimat ću ga, samo da znaš. Gdje ćeš sad? Zašto me ne želi? Tako sam fina i lijepa i pametna sam. Daj, možeš ti puno bolje od tatina. Ne znam šta, a ja ne vidim ništa drugo pored njega. Tatin je meni jedini. Znam šta da radim. Slušaj. Načela sam razgovor Esme i Lajle u kabinetu. Esma je 100% zaljubljena u tebe. Lažiš? No, razbinije ti pa govorim. Evo te pusti. Kakva je to pjesma što se čuje svud, a sa neba mjesečina obasjava put. Pa daj baš, šta ti je? Jel treba da se čuje da se sviđam čudnim djevojkama? Čuda djevojka, jesi li ti pukpo? Ona je prelijepa. A eto ti ako toliko želiš. Kakav smor danas ljudi. Šta je ovo rekla sam? Znači, 5 puta više stvari nego užas. To je pjeva Esma, zbog nje ja sam lud. To je tvoja Esma, zbog nje ti si lud. Esma, Esma, o Esma, 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 o Esma, Esma. Znate šta? Dosta mi je više. Vidjet ćete vi s kim se vi zezate. Raja, jeste pročitali šta je Adi napisao na grupu? Ne, šta je u pitanju? To da je Esma ocinkala Lajlu kako je ostala kod Mirze prošlu noć. Užas. Ja ne bih imala samopoštovanja da se uopšte pojavim u školu nakon što sam otrečala najbolju prijateljicu. A njih dvije bile nerazdvojene. Jesam bila u pravu kad sam rekla da joj se ništa ne treba vjerovati? Jes. Eto. Esma, objasni šta je ovo? Objasni šta si pričala ljudima. Šta je ovo, ja u životu nisam vidjela, šta je ovo? Molim te, Esma, te... Lajla. Dosta mi je i tebe i tvoj jadikovanja, jadina, jadi ovo, jadi ono, dosta mi je. Ako ti stvarno toliko smetam, onda imaš sreće. Dobro, ali kakve sreće, kakve su to poruke? Da si bila poštena drugarca, mogu ti rekla na ljepši način, ali pošto nisi. Esma, ja odlazim u inostranstvo. Molim? Odlazim u inostranstvo, Esma, selim se. I mislila sam da će mi biti teško, da ćeš mi faliti, ali nakon ovih poruka mi je potpuno svijet. Nadam se da će tebi Jadinu biti fino. Ostani, Lajla! Esma, šta ti je? Ma nije mi ništa, dobro sam. Sigurno? Ma jesam, ne skiraj se ništa. Nisi bila na času? Ma samo nastavi svojim putem. Opa. Amna, sura nije loša. Pa daj, bježi, sam tražim način da se riješim Esme. Budi muško, reci joj to u lice. Nije okej što si ono slagao u poruci.
Bez da si curi napravio problem. Ne prav se pametan i pust me da radim što želim. Makar u problem upao. Šta je? Matematika? Ma ja, 5. čas, ništa nisam vježbala, gotova sam. Vidim. Znam da nije matematika, ni da je vježbanje, ali znam šta Adin radi. Daj, ba, ti stvarno misliš da mene dotičeš šta on priča o meni? Daj, molim te. Esma. Ne mogu da vjerujem kako se može družiti sa takvim osobama. Nego šta je sa Lajlom? Ili ste nerazdvojeni? Ma, nešto smo se pokačali, ali to je normalno, zar ne? Nije baš kad je ostala posljedica na tebi. O, pazi ovo, Adine, Rija ti krade dragu. Alo, ba, ako nemate šta pametno da kažete, razguljite. Hvala, cao. Sve okej. Znaš, od svih njih nisam očekivala da ćeš ti ispast najnormalniji. Vidim, ja ne mogu da dopustim da neko šire laže o takvoj lijepoj djevojci. Smiri se, sve će biti u redu. Sad sam shvatila ko je kakav. Sad znam kako biti jača. Pa šta fali? Nakon mature se niko neće ovoga sjećati. A Adin? Ma, i bolje da je ovako završilo. Ali zato, život je pun izazova. Zato ti, da ti koji upravo gledaš ovo, nije sve tako crno, zar ne? Samo ti treba jedna osoba koja će ti biti vjetar u leđa.